1 John chapter 2, verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Ayaw higugma ang kalibutan, niya mga butangan naa sa kalibutan. Kung dunay tao nga naghigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan, wala diha kaniya. Kayang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, o ang pangibog sa mga mata, o ang garbo sa kinabuhi, dili iya samahan apan iya sa kalibutan. O ang kalibutan nagakahanaw, o ang mga pangibog niini, apan siya nga nagabuhat sa kababuton sa Diyos, nagapabilin sa kangturan. Naguot mi to 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter number 4. We're in 1 John. Go back a few pages. 2 Timothy chapter number 4. Go back to Hebrews and then Philemon, Titus, 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4 and verse 10. A sad verse. Kung nanas, amen? Amen. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Kay si Demas mibiya kanako, nga nahigugma ni ining kasamtangan nga kalibutan. Og migikan ngadto sa Thessalonica, si Crescente ngadto sa Galatia, si Tito ngadto sa Dalmatia. Title of my message comes from 1 John 2:15, love not the world. Ayaw higugmaa ang kalibutan. Magamputa, dayon ko mo makalingkod karon hapon. Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. I pray, Lord, you bless the service tonight. Thank you for our faithful folks. I pray you'd fill me with your spirit as I preach. God, please, I pray you'd help me to put distractions out of my mind and focus on the truth of the message. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Welcome, Dr. Romel. Here he is. Very good. Claire is in the nursery. And gana mandali ka mo apil niya sa nursery. Tonight, I want to talk to you about the world. Ganang ko mag-story kaninyo kabahin sa kalibutan. Siyempre, kung mag-story ko deri sa verses, kung mag-story ta kabahin sa kalibutan about the world, wala ta nag-story kabahin sa nagalibot-libot nga yuta diin kitang tanang gapuyo. We're not talking about that world. We're also not talking about the world meaning all people, like for God so loved the world. Kaya ang Diyos na gumapag-ayo sa kalibutan. That is also not the same kind of world. Here when it says world, it is talking about the system of priorities that belong nga iya nining kalibutan na. Kini nga kalibutan, ang prioridad nining nga kalibutan, lahik gayud sa prioridad sa langit. Ang huno-huna kabayan sa kinabuhi, ang huno-huna nga iya nining kalibutan, lahik gayud sa huno-huna sa Diyos dito sa langit. And we talk about the world and the worldly, we're talking about everything that is against God. Ang tanan resulta sa sala ni Adam ug ni Eve diya sa Garden of Eden, ang tanan resulta, we could call it the world. Kining kalibutan na mao ang kaaway sa atong Diyos. Ang Diyos na guma sa kalibutan. Ganan siya muluwas sa mga tao. But He always says, I want to save you out of the world. Not meaning take you off planet Earth. Meaning separate you from the wicked culture that surrounds us on planet Earth.
The system of this world is an enemy of God. Pero, ang atong magsasalang kinaiya, ganahan pa sa mga butang nining kalibutan. Madani pa kung dalita magbantay ang atong kasing-kasing usahay madani gihapon sa mga butang, sa mga paagi, sa mga oportunidad, sa mga lingaw-lingaw, sa kwarta, sa kaptangan, sa mga butang nga iya nining kalibutana. But the simple truth is this: kung kita mutugot, kung magpadani ta sa kalibutan, pohon-pohon kita mo biya sa Ginoo. Demas hath forsaken me. Si Demas, usa ka kauban nga missionary ni Paul. Nagbiya, if you read in one of the other epistles, I forget which one, na ilaing epistle, diin si Paul, at the end of his epistles, nag-sign siya, akong kining nga kauban mga musta ninyo, kining nga kauban mga musta ninyo. Na letter, diin siya nagsulti, si Demas, mga musta ninyo. But right here we see, si Demas, mibiyat nako, nga nahigugma ni ining kalibutan. If you love the world, let's read it again. 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kung nadunay tao nga naghigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan, wala diha kaniya. Listen, kung magsugod ang Kristohano nga mahigugma sa mga butang nining kalibutana, sa dali madugay mo, undang siya o gugma sa mga butang nga gihigugma sa Diyos. The love of the Father does not mean, wala kay gugma para sa Diyos. No, it means, the love of the Father means, dili ka mahigugma sa mga butang nga gihigugma sa Diyos. Ang mga butang nga importante sa Ginoo, dili na importante kanimo. Ang mga butang nga bililhon sa iyang pag-isip, dili na bililhon sa imong pag-isip. Kaya nga naman, kay nahigugma ka sa mga butang nga maong kaaway kaniya. When you start to love the world, your heart changes. Kung padulong ka sa adlaw, diin ikaw mo biya gayud sa Diyos. I just want to warn you this afternoon, ayaw pagpadani nining kalibutana. Kung si Demas, ang kauban ni Paul, kung siya mibiya gayud sa kabubuton sa Diyos tungod na higugma siya sa kalibutan, hunahuna ba ka nga mas likon ka kay kaniya? Dili man. If Paul's traveling companions could backslide because they loved the world, it could happen to you too. Dili gayud ka mobot sa punto sa mong kinabuhi, diin ikaw sa ingon nga ligon na what may chance ang magbiya ka sa Ginoo, the best Christian can fall. Are you listening to me? Truth Baptist Church, can I say tonight, ayaw pagpadani sa mga butang nining kalibutana. And tonight, I just want to talk to you about the world. I have two simple points. I'm not going to write them on the board. If you want to write them down, they're simple. Dua ka punto karon kabayan sa kalibutan. I want to say, number one, the world doesn't love you. Ang kalibutan walay gugma alang kanimo. Kini nga kalibutan mag-offer nga mahimong imong higala basta lang nakay ikahatag nila. Basta lang nakay butang basin ay benepisyo para nila, they will pretend to be your friend. Pero kung wat nakay bili alang kanila, sila mo labay kanimo. Just ask the prodigal son. Nahinumdum mo sa parable sa prodigal son? Nagbiya siya sa iyang papa, naningil sa iyang bahin sa panununod.
panalundon. Sa panalundon, sa iyang bahin, sa panalundon, his part of the inheritance, and then nagbiyahe siya, nagbiya niya to sa layo nga dapit, aron makatilaw siya sa tanan lingaw-lingaw sa kalibutan. Do you remember how the story ends? Go to Luke chapter 15, verse 14. Luke chapter 15, verse 14. Luke chapter 15, verse 14. Nasa'y daghang higala, hangtod na huro na ang iyang kwarta. Luke chapter 15, verse 14. Kung nasa amen. You already did that. Here we go. And when he had spent all, how much? All. There arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. Ug sa diha nga siya nakagasto na sa tanan, dihay miabot nga dakong gutom niadtong yutaa, ug siya misugod sa pagkaanaa sa kawaladon. I don't know that form. I know kawaladon. Wait a minute. Abi ko na siya daghang higala. Nagsulay siya sa tanan. Dayon ang tinggutom niabot. Ang iyang kwarta nawala na. Kinsa mitabang kaniya? Wala. You listen to me very carefully. Ang kalibutan, wala na higuman nimo. They will pretend they love you until you can't benefit them anymore. When your money is gone, mukatun ka, kinsa ba ang imong tinol nga mga higala? I'm just saying this afternoon, this world doesn't love you. Just ask Judas. Pangutana ni Judas. Remember Judas? Disciple ni Jesus? Sa diyang nag-realize siya, dali gayud ko madato diya sa pagsunod ni Kristo, mas maya ko mo, mangitaw laing pagi nga magginansya. Niato siya nga to sa mga pangulo sa Jews, and he said, unsa niyong ihatag nako kung ako mubudhi kaniya? And the Bible says they were glad. Malipayon sila. Wow, kiniatong bagong higalat dere. Yes! And they promised to give him money. That's the phrase in the Visayan, in English. They promised to give him money. Sila mishaan nga mohatag kaniya o kwarta. 30 pieces of silver. Pero unsa na itabo sa katapusan sa story? Go to Matthew 27, verse 3. Sa dihang si Judas, nakakita nga si Jesus gisentensyahan. Sigurado, ilansang gyud siya sa cross. Tungod sa decision ni Judas, ang pagkasad-an, midangat kaniya, ug nag-crush sa iyang espiritu. Matthew 27, verse 3. Kung nasa amen? Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Unya, si Judas, nga mibudhi kaniya, sa diya nga iyang nakita nga siya, kana si Jesus, nga siya, gihukman sa silot, meaning mamatay yun siya. Nagbasol sa iyang kaugalingon. O midala pag-usab sa katlo ang kapiraso nga plata ngato sa pangulong mga pari o mga katigulangan. You listen to me, young people. Let me explain something to you very important. Walay kwarta, walay lingaw-lingaw, nga makatabang kanimo kung ang pagkasad-an mo danga sa imong kalag. Bugat gyud ang pagkasad-an o ang kwarta dali na mo tabang. So siya nidul kaniya nagdala sa kwarta. Unsa akong mahimo na nakonsensya gyud ko na bugat na akong kasing-kasing tungod sa akong gibuha. And look at verse 4. Saying, I have sinned, and that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that? Now, medyo makalibog ang Visayas, but I'll read the Visayas and then I'll explain it more simply. Nga nagiingon, ako nakasala.
Sa diha nga ako nagbudhi. That is not correct. Hold on. In that. Okay. Sa diha nga ako nagbudhi sa inosente nga dugo ug sila miingon. Unsa kana mo? Ikaw ang mag-igo ni Anna. Say, Pastor Mike, I don't fully understand that. Can I put it real simple? It's kind of slangy, but this is how we'd say it today. Sige, bahala ka. That's your problem. Bahala ka. Oh, nakonsensya ko. Tough luck, bud. Sorry kayo. Ikaw na lang. Look at verse 5. And he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Gibitay ang iyang kaugalingon. And in one of my Bibles, I don't remember which one, I wrote underneath that line, and they didn't care. Wala sila'y paki. Ilang gigamit si Judas para sa ilang plano. Human sa tanan, wala sila'y paki sa iyang kinabuhi. I'm just saying, the world doesn't love you. Ang kalibutan walay gugma para nimo. Sila mo pahimulos nimo o mulabay ka nimo. They will use you to get what they want, and then they will throw you away. Can I just say, girls, kung naay kalibutan hong nga lalaki nga musulti, oh, nahikugma ko nimo, he doesn't love you. Gana na siya magpahimulo sa imong lawas. Alang sayang kaugalingon kahimuot. O kung gikapoy na siya, makalabay siya nimo kay wala ka mong nagkasal. Are you listening? Are you listening? It's not love. All right, listen, how about this? Some of you young people, you have some unique talents and ability. Some of you are musically gifted. On second thought, dili kayo. Never mind, next point. How many of you know the name Elvis Presley? The worldly people, I would expect. Elvis Presley. They called him the king of rock and roll. He was a famous singer back in the 60s, wifey, 70s, something like that. Now, when did you used to listen to him? I forgot. Elvis Presley, they called him the king of rock and roll. Do you know where he sang his first solo? In the Baptist church. In the Baptist church. Dr. Jack Hiles nagkaila kaniya diya sa elevator sa Usga Hotel, and he talked to him, and he found out Elvis Presley was saved. Naluwas na siya. And Brother Hiles asked him, he said, why are you living this way? He's a rock and roll singer. He was famous for singing In the Garden. Jade, you like to play that song? In the Garden. He would sing that song. Why? He had a Christian background. But he was the king of rock and roll. Jade's going to be the piano player for... Brother Hiles asked him, he said, "Ano man?" And here's what he said. I wanted to be free. Do you know what he found out? Walay kagawasan diha sa sala. Some of you have musical abilities. And there may come a day that you meet someone who says, hey, I could help you make money. Ako makatabang nimo, kung ikaw mutugot, ako maghimo nimo famous man good. You could make money, man. You could use that ability. You listen to me very carefully. That person doesn't love you. Wa siya'y pakikabayan sa imong kwarta, basta lang siya makakuha sa uban nimo. Bad grammar. He doesn't care about the money for you. He's trying to get money for himself by using your abilities. Are you listening to me? The world will tell a pretty girl, hey, guapa gid ka. I could help you be a model. Why don't you be a model for your husband? This world doesn't love you. Are you listening? They will use you to make money, and then they'll throw you away.
Pila ka buok ang mga famous singers, ang mga K-pop singers, naghikog. Daghan. I read an article where it's a popular thing for if someone wants to commit suicide in Korea, they'll take a naiuling, close the windows, and they'll take a piece of coal and burn it because it'll give you, what's it tawag niya na? Carbon monoxide poisoning. It's a painless way to die. You just go to sleep. A few years ago, I read an article about a K-pop star. Dako ang kwarta. Sikat yun. Gigugma sa tao sa South Korea and all across the Philippines too. Nga naman nagpatay sa ang gawgalingon. Balay kalipay niya ang kinabuhi. When someone says, hey, I can make you rich, they don't love you. Wala siya gugma para nimo. Young people, look at me. Use your abilities for God. Siya lang dali mo budhi nimo sa katapusan. Nainumdum ba kamo sa buta ng tao nga giayot ni Jesus diya sa John chapter 9? I love the story in John 9. I actually thought I was going to be preaching on that story, but it just became one little piece of the sermon tonight. John chapter 9, si Jesus nag-ayo sa tao nga buta, nagbutang sa lapok sa mata, nagsugo niya ato ka sa pool of Siloam, and maglimpyo ka, dayon makakita, milagro yun, makikita na siya, dayon idala siya nga ato sa mga Fariseo, mga pangulo, unsa na itabo, and all this, daghang kagubo, tungod giayo siya. And at the end of the story, sila nagpahawa kaniya gikan sa synagogue. They threw him out. What a day. Na milagro, makakita na, dayon diretso, gipahawa sa tanang tao nga. All the people you thought loved you just drive you away because you are now supporting Jesus and they hate him. Let me show you the end of the story. John chapter 9, verse 35. John chapter 9, verse 35. I love the story because the blind man is so sarcastic, but we don't have time for that. John chapter 9, verse 35. Kunana, say amen? Jesus heard that they had cast him out. And when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? If you're not paying attention, you'll miss a really important line. When he had what? Found him. Sa diha nga siya nakakaplag kaniya. Unsay diferensya sa nakakita o nakakaplag? Unsay diferensya? Nay diferensya. Unsay diferensya sa nakakita o nakakaplag? Sometimes we use nakakita exactly the same as nakakaplag. But there is a difference. Nakakaplag means nangita ka. You found it. It means you were looking. Basin makakita, wala gituyo. But if you find it, you're looking for it. Unsa atong nabasa? Si Kristo nakadungog na kinik ng butang nga tao nga giayot na gipahawa gikan sa synagogue. O siya nangita kaniya. Hangtod nakakaplag na. Let me tell you something. Kung ang adlaw mo bot, mag-decision ka nga magpadani sa kalibutan, o mubiya ka sa Ginoo, o muadto ka sa tanan, o magtilaw sa tanan nga mga butang sa kalibutan, dahil mobot ang panahon ng kalibutan, mulabay ka nimo. Ako musulti nimo, kinsa ba ang mangita gyapon nimo? Si Jesus. Si Jesus. When the world throws you away, Jesus is standing right there waiting. I'll take you back. Ako mo dawat nimo balik. Kana manggurang batasan sa atong Ginoo. Naglaom ko nga walay tao diri mo biya sa Ginoo. I hope you follow God and you're faithful, but if you run away, ang unang bakak, ang yawa ang sulti nimo, dili ka makabalik sa Dios. Dili siya mo dawat nimo. Ang tao sa church dili mo dawat nimo. It's a lie. Si Jesus nangita pa nimo. And he'll take you back.
I'm saying today, the world doesn't love you. No, they don't. Number 2, this world cannot help you with your greatest problems. Dili sila makatabang kanimo sa mong pinakadakong nga mga problema. Nainom ba kamo sa story sa gospel sa babae? The Bible says she had an issue of blood. I won't be careful how I word that, but I think kamong tanang nga mga dako nakasabot niya na dili gayud mag-stop sa iyang you understand what I'm talking about. Iyang dili monthly kanunay. Grabe. 12 years na gyud. And I want to show you what the Bible says in Mark chapter 5 verse 25. Siyempre, ang iyang problema, lawas noon. She had a genuine physical problem, but it's a really good illustration of this point. Mark chapter 5 verse 25. Mark chapter 5 verse 25. And a certain woman which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. Ug usa ka babae nga may pag-aga sa dugo sa napulo og duha na ka tuig, ug nakaantos na sa daghang nga mga butang gikan sa daghang nga mga mananambal, ug nakagastot na sa tanan nga iyang nabatonan, ug wala gayon mamaayo apan hinuon misamot pa. Daghang pagantos gikan sa daghang doctors, ug wala natabang. Nagasto ang tanan, nahuro iyang kwarta, wala gitabang gyapon. What a perfect example of people trying to get help, spiritual help, emotional help in this world. This world can't help you. Sila mo daw sa imong kwarta, ang mga experts, ang mga counselors, ang mga psychiatrists. Oh, sila mo hatag nimo og tambag. It's not gonna help. Turn with me to 1 Corinthians chapter 3, verse 18. Ang tanan tao na ay mga problema sa ilang kinabuhi. Kay gapuyo ta sa kalibutan nga gitunglo sa sala o kita pod mga magsasala. So we face problems in our lives, emotional problems, physical problems, spiritual problems, relationship problems. 1 Corinthians chapter 3 verse 18. Kunana, say amen? Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Ayaw itugo nga dunay tao nga maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung si bisang kinsa nga tao diha kaninyo daw maalamon dinhi nining kalibutana, itugo kaniya nga mahimong buang aron siya mahimong maalamon. Kay ang kaalam ni ining kalibutana binuang sa Dios, meaning sa pananaw sa Dios. Kay kini na isula siya nagadakop sa mga maalamon diha sa ilang kaugalingon nga kaabtik. There is a wisdom that belongs to this world. Naay niya nga gitawag kaalam, but it's of the world. Kaalam nga iya ni ining kalibutana, and God looks at the wisdom of this world and He says, that's stupid. That's what it says, foolishness with God. Ay daghang tambag nining kalibutan ang tao ang mga expert mo hatag nimo sa tambag, maka Google search ka, maka lantaw sa mga blogs, maka lantaw sa mga videos sa YouTube, mayong tambag sa pananaw sa mga tao. Pero ang Diyos mo tanong magsulti, that's dumb. Kaya dali mo tabang nimo.
Kini man ang naitino nga kaalam, what's na? The wisdom of the world is foolishness with God. Diha sa pananaw sa Diyos, buang. Niya nang agitawag, kaalam. Allow me to give you some illustrations. There are many things that you hear in the world o nindo nga paminawon. Tungod tao ta. Mga tambag o kaalam nga magdani sa atong magsasalang kinaiya. Nga magdani sa atong garbo. Panaglitan. The world will tell you, you aren't happy because you don't love yourself. You need to learn to love yourself. You can't love your husband until you love yourself. And we hear that, we say, it's true. And God says, you idiot. You already love yourself. Oh, no, I don't. I hate myself. Then why do you get mad when people mistreat you? Ang mga tao, I hate myself. Nagdumog ko sa akong kaugalingon. No. Nahigugma ka sa imong kaugalingon. Og nasuko ka nga ang lain tao, wala nahigugma nimo. Sa mga ikaw, nahigugma sa imong kaugalingon. You need to love yourself. God says, stop being selfish. Philippians chapter 2, verse 4. Turn there. Philippians chapter 2, verse 4. We're talking about the wisdom of the world compared to the wisdom of God. May I say, God's ways work, the world's ways don't. Ang mga paagi nini nga kalibutan, dali maggana, dali mag-uswag. Philippians chapter 2, verse 4. Ang kalibutan mo sulti, kinahanglan ka, may kugma sa imong kaugalingon. Look at Philippians 2:4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Ayaw tan-aw ang matag tao diha sa iyang kaugalingon nga mga butang, apan ang matag tao usab nganha sa mga butang sa uban. What's he saying? Stop thinking about yourself and think about others. You already love yourself. Stop it. Ang pinaka-miserable nga tao, maong tao nga naigugma sa iyang kaugalingon labaw sa tanan. Why are we unhappy? Because I love me, and people aren't being nice to me. If you'd love other people, you'd find ways to be happy. If you want to be happy, God says, stop being selfish and love others. Higugmaa ang uban. Undang yang paghuno-huna kabayan sa imong kaugalingon. The world says, you have to stand up for yourself. Ayaw pagtugo nga ang mga tao magdaog-daog nimo. I've heard that one. You ever heard that one? Ayaw pagtuo nga si bisang kinsa magdaog-daog nimo. Stand up for yourself. Pagbarog. Halang sa imong kaugalingon, walay lain tao magbarog para nimo. Kanang kaalam nining kalibutan na. You ever heard that kind of nonsense? Well, let's see what God says. Go with me to, let's see here, James chapter number 3. I'm telling you, the world can't help you. Ang kalibutan, dali makatabang nimo sa imong mga problema. Kay ang ilang kaalam, buang. James chapter 3, verse 14. James chapter 3, verse 14. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Bitter envying and strife. What is that? Stand up for yourself. Get what you want. Fight for what you want. That's what's in your heart. Look at the next verse. This wisdom. If you look back in the passage, it can only be talking about verse 14. This wisdom descendeth not from above. Kini nga kaalam nga magsulti, you need to get what you want. Envy, what is envy? You have it, I want it, I don't like you. Dili ko ganahan kaniya, kay siya na mga butang, ug ako wala. That's envy. Nasa'y dakong nga balay, ug ako wala, so di ko ganahan niya. That's envy, right? It's about getting what I want. Strife, proving I'm right.
Pagpruweba nga ako ang sakto. Ako mas mayo. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. Kini nga kaalam wala nagakunsad gikan sa itaas. Apan yutan-on, unod-non, yawan-on. When someone says, ayaw pagtuo nga si bisan kinsa magdaog-daog nimo, you stand up for yourself. Earthly, sensual, devilish. Jesus' wisdom was, if they slap you on the right cheek, let them slap the other. I personally don't agree with that, so let's go to the next point. Jesus' wisdom was, love your enemies, do good to those who hate you, pray for them that despitefully use you. I just read that this morning. Pag-ampo lang kanila nga nagpahimulos nimo. Despitefully use. And it doesn't mean mag-ampo na sila mamatay. But our flesh, our pride, likes the wisdom, stand up for yourself. God's wisdom is, step back, forgive, and trust God to do justice. How about this one? The world says you're not happy because you have low self-esteem. You ever heard that one? You have low self-esteem. Kanang problema? You need to think more highly of yourself. You already do. You're just upset that other people don't agree. Go to Philippians chapter 2. We were already there. We're going to look, I think, one verse back. I think we looked at 4 last time. Let's look at verse 3. Philippians chapter 2, verse 3. It's funny to me, it actually has the word esteem here. I think it's translated as pag-isip. Mag-ila. I would rather it be mag-isip, but I can deal with ila, acknowledge. Philippians chapter 2, verse 3. Kung nanas, amen? Amen? Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ang kalibutan, nagsulti nimo, kinahanglan ka sa mas taas na self-esteem. Kinahanglan ka mag-esteem sa imong kaugalingon nga mas mayo. God says, stop it. Pag-isip sa uban nga mas mayo kaysa imong kaugalingon. Humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you up. The pride, he that exalteth himself shall be abased. Siya nga magpataas sa iyong kaugalingon, ipaubos. Listen, kung wala kay kalipay, ang problema dili ang kakulang sa self-esteem. Sobra ang self-esteem. None of us struggle with not having enough pride. Self-esteem is pride. Akong pag-isip sa akong kaugalingon. Kabahin sa akong kaugalingon. None of us have a problem with, I just don't have enough pride. Nangita ko og raso nga mapagarbohon. That's what self-esteem is. Do you know what humility is? Humility is when you stop thinking about yourself completely. Humility is not going through life, oh, I'm not as good as Flory. Oh, I'm also not as good as Jay. Oh, say pulo sa ako, kinabuhi. I'm so humble. When is God going to exalt me for my humility? That is not humility. That is pride. I'm so humble, I'm proud about it. Ako ang pinaka-humble nga tao nga ako nailhan. Pero wala laing tao nakamatikon. It's not humility, it's pride. And you're still
thinking about you. Brother Bachman gives a really good illustration of this. We all ever seen the silly cartoons na anghel niini nga baga ug yawa niini nga baga ug silang duwa naghanghong sa tao. Kanadali Pilipino, kinsa nakita niya nga idea? Okay, so nakita. Okay. Kini ang kamatuoran. Na yawa niini nga baga, na yawa niini nga baga. Kini diri naghanghong. Ikaw mas mayo kay sa tanan. Nga naman ang laing wala nagrespeto nimo. Nga naman wala sila nakakita sa tanan maayo nga imong gihimo. Nayawat rin naghonghong, wakay pulos. Nga naman si bisang kinsa ganan nimo. Here's the key. Whichever one you listen to, you're still thinking about yourself. O kana maong problema. Kadalo maong hinungdan sa pagkamiserable. What can I do to be happy? Stop trying to be happy. Make somebody else happy. Undangi ang pagsulay nga mahimong malipayon o pangitaa ang uban nga ikaw makahatag kaniya o kalipay. It's the Ron Hamilton song. Happiness came looking for me when I started giving happiness to others. Y'all know that song? You want to be happy? Start giving it to someone else. I gave an illustration a long time ago, I think in the Banonon Crossing. I said, happiness is like the mosquito in your bedroom. Kung mangita ka sa lamok, nawala diretso, di ba? Pero kung maghigda ka, matulog na, siya makakaplag nimo. Kana manggurang kalipay. Kung mag-unang ka og pangita sa kalipay, ang kalipay mo kaplag nimo. But the problem is we accept worldly wisdom because it sounds good. Wow! Bright kaayo, kini nga tao sa YouTube. Naluwas pa siya. Wala ko kabalo. Pero magsalig ka sa iyang kaalam. I'm not talking about doctors and professionals. I'm talking about people trying to help you with your spiritual problems, your emotional problems. Where am I here? I don't know. Oh, I found it. I'm just saying today, kini nga kalibutan dili makatabang nimo. Listen now, you don't need a psychologist to ask you questions about your childhood. Unsa gihimo sa imong mamo, imong papa? Oh, kanamang raso nga buang gyud ka. You don't need a psychologist to ask you questions about your childhood, aron makabasol ka sa uban para sa imong pagkabuang karon. Kinahanglan ka sa mag-uhali nga mopakita nimo sa sala nga nagguba sa imong kinabuhi. And let me just throw this in here. There is no drug that can fix emotional problems. Psychiatric drugs are a tool of the devil. Are you listening to me? You're depressed. This medicine will make you feel better. No, that medicine will make you an addict. Well, you have anger problems. This will make you calm. No, you have a spiritual problem. Get right with God. Ang psychiatrist, break kaayo. Kini nga tambal, magpakalma nimo. You need this medicine. I heard a true story about a Christian man who went to a psychiatrist, said, kini ang akong situation. And the psychiatrist scolded him. Nga naman nadugay ka, nakaanhi diri. Grabe kayo mong kahimtang karon. Kinahanglan ka nini nga tambal. 1 year ako makatabang nimo. Bakak. You know, a psychiatrist doesn't want to fix you because if he fixes you, you don't have to pay him anymore. You need this medicine, and the Bible says you need a closer walk with Jesus Christ. Turn with me to Colossians chapter 2, verse 8. Kini mag-uyon gyud ni nga topic. Colossians chapter 2, verse 8.
Just for the record, the most famous psychiatrist in the world, a few years ago, stood up at a convention of psychiatrists and openly admitted psychiatrist medicine has never cured anybody. Drugs don't fix. Now, I'm not talking, I understand some emotional problems are caused by physical problems. So certain medicines can help the physical problem to help with the emotional problem. But most emotional problems are connected to spiritual problems, and drugs don't help with that. Kung maglasod ka sa kasuko, kanaway labot sa imong lawas, kanamay labot sa imong kaugalingong thought patterns, na toxic thinking, na garbo, na kadalo. Ang tambal dali mag-ayo sa imong garbo. Kung wala kay kalinaw, na stress kanunay tungod na pagkasad-an, ang tambal dali mag-ayo sa pagkasad-an. It just makes your mind sleepy so you don't remember. Colossians chapter 2 verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Pagbantay, aron walay si bisang kinsa nga tao nga magadaot kaninyo. The word spoil, gi-translate din magadaot. Spoil me is ilog. It means magkuha sa tanang nga bililhong gikan nimo. So they use the word daot. I think ilog would have been okay. Pagbantay, aron walay si bisang kinsa nga tao nga maga-ilog kaninyo, pinaagi sa filosofiya o kawang nga pagpanglimbong, subay sa tradition sa mga tao, subay sa unang lagda sa kalibutan, o dili sunod ni Kristo. Verse 9, for in Him, in Christ, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in Him. Kay diya kaniya nagapuyo ang tibok nga kahuknganan sa pagka-Diyos sa lawas nun, ug kamo hingpit diha kaniya. Listen, you don't need drugs, you need Jesus. Pero kinang tubag, well, like I preached this last Sunday morning. Oh, Pastor Mike, nagsulay ko ni Ana o wala nagtabang. Aho. Remember the illustration of the diniguan and the halo-halo? Remember that? Ang tao mo sulti, nagsulay ko ni Ana, pero si Kristo wala nagtabang na ko ni ini nga ere. Okay, so unsay sala nagsagol ka sa halo-halo ni Jesus. Kung naghawid pa ka sa sala, you cannot tell Jesus, I tried, because you didn't. Nagsulay ko niya na. Naghawid pa ka sa imong kalagot sa tao. Kana ang dakong problema sa daghan. Nagsulay ko magduol ni Kristo aron nahisod nga relasyon, pero wala may tabang. Kinsay mong kasukan? Kana nga kalagot mahimo ng babag taliwalat nimo ug ni Jesus. You can't say I tried it when Jesus said forgive. Am I making sense? You don't need drugs, you need Jesus. But if you won't forgive, that's why you think you need drugs. That's why you need to go to the psychiatrist and lay on the couch and mag-istorya ka bahin sa akong niagi, sa akong stress, sa akong pagkabata sa elementary school. Na mas classmates na ko, nagbinuhang na ko. Amen. Masayon magbaso sa uban kaysa pag-angkon sa kamatuoran. Ako maong problema kay nagkupot ko sa kalagot.
Wala ko na ginungasayon ang pagpasaylo. I preached recently. I don't remember when. Ang pagpasaylo, usahay, maong proseso. Mag-decision ka magpasaylo, o ugma mo balik ang kasuko, magpasaylo pag-usab. Dayon, sa 2 or 3 days, mo kita ka sa picture sa Facebook, ang kasuko mo barong pag-usab, pagpasaylo pag-usab. Dayon, uskad law, just ang yawa magbutang sa huno-huna sa imong mind, o masuko ka pag-usab, o magsugod, o pakiglali sa tao, diya sa imong huno-huna. Amen! Pagpasaylo pag-usab. You don't need worldly wisdom. You just need to follow all of His wisdom. Ang Biblia dili usa ka buffet. Sabta niyo buffet, di ba? Nindot yun ang buffet. Musulod ka sa restaurant, maglingkod sa imong lamesa, mag-ampo para sa pagkaon dahil mo tindog mo lang tao dito sa buffet. Daghang kapilian. Uy! Murag lamit kayo ng tanan. Unsay akong pilion? Wag, magsulay ko gangay sa tanan. Dayon mo bud ka sa vegetables. Ayaw na lang. Uy, desserts na lang dire. That's what we do with the Bible. Maglaktaw ta sa mga bahing at dili lami. Para na to. Dayon magbaso ta sa Ginoo. Ang Biblia dili buffet. You gotta try all of it. I'm not following my outline. Can I just say, because I know that it's a thing here in the Philippines, the psychiatrist, I saw the psychiatrist's office at Hospital North. That guy's creepy. Do you know what's funny? Do you know what career is most likely to need to see a psychiatrist? Psychiatrists. Halos tanan psychiatrists na ay lain psychiatrists nga magtabang nila. They are messed up people. Why? They're following the wisdom of the world. And it doesn't work. Dili mo tabang. Can I just say, when a Christian goes to a psychiatrist, that is shameful. Kana mo dala sa kaulaw nganha sa ngalan sa atong Ginoo. Why? Because when you see a psychiatrist, you are saying, Jesus isn't enough. Dili man siya paego, I am not complete in Him. We are complete. Completo ta diha kaniya. Go with me to Philippians chapter 4, verse 6. Philippians chapter 4, verse 6. Kini ang kaalam sa Diyos para sa pag-angkon sa kalinaw. Philippians chapter 4, verse 6. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ayaw pagkabalakas sa bisan unsa. Apan diha sa matag butang pinagis pag-ampo ug pangaliupo uban ang pagpasalamat. Ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. Ug ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa tanang nga pagpanabot mobantay sa inyong mga kasing-kasing ug mga hunahuna pinagi ni Kristo Jesus. Pastor Mike, wala ko'y kalinaw. Have you been giving thanks? Nagpasalamat ba ka sa Ginoo? Kung magdala ka sa imong mga problema nga sa Ginoo, kinahanglan ko tabang ni ini, puliw Ginoo tabangi ko. Nainumdum ba ka sa pagpasalamat? Say, I did. I came to God and I still don't have peace. Did you remember to give thanks? Verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just,
whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. So let me ask you another question. Have you been controlling your thoughts? Nagakontrola ba ka sa imong hunahuna or nagtugo ka nga imong hunahuna magkontrola nimo? Pila ka pakiglalis nahitabo sa imong hunahuna. Naitaw, nakasakit nimo, nagpaimulos nimo, and in your mind, oh, you told them. Something you kana, you told them? What is that? You told them. Ikaw yaw-yaw kanila? No, yaw-yaw is not clear. I told them is, I won the argument and we all know it. I don't know how to say that in Visayan. Kapoy ko. You know what I'm talking about though, don't you? Have you ever noticed all the arguments in your head, you win them? Nagkamatikod ba ka ni anak? Ang tanan pakiglalis nga mahitabo diri pero dili kay magsulti gayud, diri ra mudaog ka sa tanan. Murag siya mosulti nini, dayaw ako mosulti nini. Dayon murag siya mosulti nini, o ako mosulti nini. Hoa! Unsay mong isulti karon? Pero kinang problema kabayan niya nga klases pakiglalis sa imong hunahuna. Ang imong kontra kung naay tinuo nga pakiglalis dili gayud siya magsulti sa butang nga akong gidahom daan. Dahil mapildi sa pakiglalis. But how many times do we think on things that aren't even real? Diba? First on the list, whatsoever things are true. We sit and we imagine arguments. That's not true. You're just making it up in your head. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, lovely. Kinatong problema, dalit na mag-control sa atong hunhuna. Magpugong ta sa atong pulong, aron molikay sa mga tinuod nga problema. Pero dalit ta magpugong sa atong hunhuna, ug ang resulta, wala tay kalinaw sa sulod. Basin tay kalinaw sa relasyon, pero wala kalinaw dere. It's quiet, isn't it? I'm just trying to tell you today, this world doesn't love you, and they can't help you. He can. Palihog. Ayaw pag Google search, kabayan sa imong mga problema sa relasyon. People, what should I do when my husband does this? You should read the Bible. Unsa akong buhaton kung akong asawa mag-ingana? You should go read the Bible, be faithful to church, and basin mangayo og tambag sa imong pastor, kay siya mo hatag nimo sa kamatuoran, sa kaalam nga magikan sa Dios, dili gikan sa kalibutan. I did not expect to preach on controlling your thoughts, but I think that's the message tonight. We struggle with that, don't we? That's why you need to memorize Scripture. It's a thought control method. Ang sunod panahon, imong hunahuna magdagan o makiglalis ka sa tao, ako makasulti niya. When that starts in your brain, you get your Bible out, you memorize. Think on what is true, honest, just, lovely. Don't seek the wisdom of the world. Ye are complete in Him. Hingpit ka diha kaniya. And His book has everything you need. Ang tanan kaalam nga gikinahanglan nimo na dere. Tukon na mga ulo, yung mata.